I evo ga, dobro veče, ovako zvanično, evo, krenulo je snimanje, pošto imam tu temu da često se zapričam pa zaboravim, ali ajde, evo sad sam full na startu koncentrisana. Hvala vam što ste došli, hvala vam što radite na sebi i što želite da sebi ulepšate život na razne načine, da unapredite i ovdje se bavimo temom lakoće, tako da u suštini sve ovo nekako skupa se začini sa lakoćom i onda je to prava stvar. Naše teme tokom ovih webinara su vezane za ciljeve i ove tehnike koje sa vama delim su deo programa s lakoćom do ciljeva, ali svakako su tehnike svaka ponaosob primenjive i za druge stvari i za druge ciljeve koje van ovoga radite i samostalno, tako da su u suštini, da kažem, jednom ih naučite, spoznate, naučite princip i onda možete da ih radite i za neke druge teme, tako da su univerzalne, uvek rade, jer naše nesvesno nikad ne spava. Rekli smo da u suštini sve ono što trenutno živimo, to je zapravo neki balans toga šta smo hteli i šta nismo hteli i odnosno zapravo svih onih ciljeva koje smo ispunili. Nekad smo ispunili i ono što svesno nismo želeli, ne znam, da ono tipa živimo na nekom drugom mestu, a hteli smo da živimo na Karibima, ali eto, ostali smo tu gde smo ili, na primjer, želimo da imamo partnera, a ipak smo sami. Znači, nešto tu, ta dinamika je prevagnula na ovu drugu stranu. Te dinamike najčešće nam nisu svesne, pošto na svesni deo uma otpada svega 5%. Tako da ovih 95%, ako tako mogu da kažem, pošto je većina, zapravo gospodari svim onim što čini našu realnost. Ovde, tokom ovog programa i tokom ovih webinara, mi se baš bavimo tim nesvesnim delom uma, samo sa različitih načina i iz različitih uglića, ali zapravo svuda je zapravo tema da u stvari podesimo svoje nesvesno, da nas vodi do ciljeva onih koje mi želimo. Prvo, da bismo uopšte mogli da damo komandu našem nesvesnom, da ono uopšte zna šta mi to želimo, to je da jasno definišemo svoje ciljeve. I to smo pominjali i ranije, ali evo, rekla bih neke osnovne stvari i ovde, pošto smo u tom periodu tik pred Novu godinu i mislim da ćemo onako malo zasukati rukave u tom smislu da barem napišemo neke ciljeve koje su nam onako trenutno najbitniji za ovu narednu godinu. Naredna godina je sa posebnim potencijalom zato što je to godina jedinice, što znači novi početak, akcija. Tako da treba da usmerimo svoju pažnju i energiju ka tome da lepo postavimo to neko usmerenje gde bismo u narednoj godini bili, šta bismo radili, kako bismo se osjećali i sve što ide sa tim. A dodatno, ta jedinica, odnosno godina jedinice, nam u stvari oslikava i to kakav će tok našeg života biti u narednih 9 godina. Tako da je mnogo bitno kako se podešavamo za ovu 2026. godinu, jer ovaj period od 9 godina nije ni malo kratak, slažete se. Tako da na dobrom ste mestu da spoznate još neke ugliće kako možemo da radimo sa ciljevima i evo za sam start da kažem ono najosnovnije je da postavimo ciljeve. A to znači da ih bukvalno pretočimo u reči. Ja imam to i to. Ja putujem tu i tu. Znači nikad nema negacije, uvek je sve u sadašnjem trenutku kao da se cilj već ostvario. Znači to su neke, da kažem, najosnovnije stvari. Morate što konkretnije, da kažem, da se izrazite šta tačno želite. Na primjer, ja imam rešeno stambeno pitanje. Nije baš najidealnija formulacija. Ali ako kažemo ja želim stan sa 3 sobe, dvostrano orijentisan, ne znam, okrenut ovako i onako i tako dalje u nekom određenom delu grada ili šta god,
To već našem podsvesnom daje dosta pomoći i dosta instrukcija šta mi to zapravo želimo. A ovako, ako smo stambeno obezbeđeni, to možda bude i nešto što zaista nismo želeli, ali eto, podesili smo se na takav cilj. Tako da nam je jako bitno kako formulišemo cilj, da bude uvek pozitivan, znači bez negacija. Takođe je bitno i da bude vremenski orijentisan. Ako možete u grubo da kažete do kad i kad biste nešto želeli, to je takođe jako bitno. I to nam je onaj prvi korak, znači da ih formulišemo i dodatno šta još pojačava u samom startu, da to što smo formulisali u glavi kao misao ka našem cilju zapravo zapišemo. Zato što je to dodatni podstrek našem mozgu i našim sinapsama, jer je ono što radimo rukom prosto povezano sa našim mozgom. Tako da zapravo pišući mi se već bližamo cilju. To nam je jako super. Ovdje smo se bavili nekim dodatnim tehnikama kao što je EFT, pa smo radili točak volje da proizvedemo taj osjećaj u telu, kako je to kad imamo već ostvaren cilj i radili smo na samom startu, na prvom webinaru, jednu moćnu tehniku koja u stvari spakiva slike našeg ostvarenog cilja tamo gde se nalaze svi ciljevi koje smo do sada ostvarili. Tako da dobijemo jedan veliki zamah i naše nesvesno dobije uputstvo da mi zaista želimo da ostvarimo taj i taj neki cilj, šta god to bilo. I bukvalno se aktiviraju određene regije mozga koje nas vode na najbrži mogući način, jer mozak je tako prosto podešen da sve što obavlja sa najmanjim utroškom energije. Što znači da je do našeg cilja njemu je u interesu da nas dovede na najlakši, najbrži i najkraći način. A sa ovom tehnikom gde premeštamo te slike, zapravo mi to sve podešavamo u našem mozgu. Tako da ovo su neke osnove kroz koje smo prošli. A večeras želim sa vama da podelim još jednu dodatnu tehnikicu koja je takođe tehnika NLP-a, mada je kod mene sve onako malo nadodato sa ovim nekim drugim stvarima koje je bio na ranijim webinarima, zna da u stvari pre same tehnike idemo na jedno meditativno putovanje, da se podesimo, da prosto sve što radimo i sve ove transformacije koje uradimo tokom ovih praksi u stvari budu rad na našem nesvesnom. Odnosno da malo ugasimo ovog hrčka i ovaj svesni da bismo zapravo mogli lepo da uradimo sve ono što je potrebno i što nam je cilj. Za start nadam se da svi koji ste ovdje sad trenutno uživo imate neki svoj cilj. Ako niste smislili šta biste za večeras, evo čisto malo promislite šta bi to moglo da bude. Možda bude i cilj koji ste radili kroz ove ranije webinare, a možda i nešto novo što vam se pojavilo kao bitno. Tako da radit ćemo na tom jednom cilju, ali naravno kao i sve ovo dosta što smo radili, tehnika je univerzalna i možete je posle ponavljati i za druge ciljeve. Takođe ova tehnika transformacije može da se koristi i nevezano za ciljeve. Ja ću ovde sad sa vama obraditi vezano za ciljeve, ali može da se koristi ova transformacija simbola, tako se zove tehnika, i za neke druge stvari. U smislu, želite da promenite neko svoje stanje kojim niste zadovoljni. Šta god to bilo, recimo, nemam dovoljno samopouzdanja ili ne znam, plašim se toga i toga ili šta god. I onda u stvari ovom tehnikom idemo u onu drugu realnost gde to nešto postoji ili ne postoji, zavisi u kom kontekstu je. Aha, ovdje Marija kaže imamo i više ciljeva. Može, naravno i više ciljeva, tako da onda ćemo tamo gde budemo na tom mestu gde radimo transformaciju, onda ćemo reći da se tih više ciljeva iz jednog simbola transformiše u drugi. Ali evo vidit ćete kako će biti proces zanimljiv. Uglavnom,
tehnika je, kao što sam rekla, kao i sve ovdje što radimo, rad na našem nesvesnom, tako da će ono vrlo lepo znati da prepozna kakvi su naši simboli i kako mi doživljavamo sadašnje stanje, a kako doživljavamo ono stanje kad već imamo taj neki sopstveni cilj ostvaren, jer ovo što radimo ovdje u stvari je kao jedna, da kažem, platforma da iz različitih uglića približimo se našem cilju, odnosno da postanemo meč sa ciljem. Cilj je svakako onim momentom kad smo mi postavili ga, on je već krenuo ka nama, samo smo mi ti koji treba da se podesimo i da mu otvorimo put da dođe do nas. Tako da ovo je ta putanja i veselim se evo što ćemo i na ovaj dodatni način uraditi bar nešto večeras od vaših ciljeva, ali evo možete snimak dobit ćete tako da možete da ponavljate, a i vrlo je ova tehnika jednostavna, tako da mislim da ćemo baš koristiti za sve buduće šta budete hteli da radite i koje se ciljeve biste hteli dalje da ostvarujete. Jer zapravo ne samo to što ostvarujemo ciljeve, nego zapravo ovim samim procesom putovanja ka ostvarenju ciljeva mi u stvari rastemo non stop. Mi smo ti koji se non stop menjamo i transformišemo do one osobe koja je ostvarila svoj cilj ili ciljeve i tako dalje. Tako da nemojte da budete skromni, slobodno stavite neke veće ciljeve, ali što veće ciljeve stavimo, to više rastemo. Tako da, eto, mala još napomena, ali svakako evo za ovu večerašnju našu zajedničku priču odvojite neke ciljeve koji su vam sad trenutno interesantni. Prvo bih htjela da vas pitam, pre nego što krenemo u vežbu, da li neko možda ima neko pitanje vezano za ovo što smo ranije radili, a da nije imao priliku da me pita do sad, šta god vezano za bilo šta od ovih webinara i ovih praksi koje smo prošli, ili da ima neka iskustva koja želi možda da podeli, nedoumice, šta god. Ne? Ok. Samo bih vam još malo pojasnila oko same tehnike, pošto ću vas voditi na ovo energetsko putovanje, pa ćemo onda u nastavku toga uraditi tehniku, tako da čisto malo imate, da kažem, predstavu o tome. Ovi simboli koje pominjem, to je zapravo taj neki naš pečat unutrašnji, odnosno našeg nesvesnog uma, kako naš vidi nas kad mi recimo nemamo neki ostvaren cilj. Znači ovog trenutka sad ja nisam milionerka. I postoji neki određeni simbol kako mene percipira moj, da kažem, unutrašnji svet, odnosno moje nesvesno. I sad je to simbol neki, na primjer, šta god. Simbol može da bude, na primjer, neka osoba, možete da vidite sebe u nekom određenom položaju, može da bude neka komplet situacija, da prosto vidite film, da bukvalno sve što možete da zamislite, životinja, šta god. Znači, to je simbol, prvo ćemo imati taj sadašnjeg stanja, znači u ovom mom slučaju stanja gde ja nemam taj milion, a onda ćemo imati i simbol toga kako vidi mene moje nesvesno kad ja imam ostvaren taj svoj cilj, odnosno imam taj svoj milion. Ne znam što me večeras milion spopao, ali eto tako. Potencijalno nije loše. Rekla sam da igramo na veliko, tako da eto, samo me onako navelo na tu stranu. Moglo je da bude bilo šta, ali eto, neka. Neću se mnogo protiviti, tako da ovo je superiška. Znam ako budem imala taj milion da će mnogo, mnogo života biti promenjeno na bolje, tako da svakako se otvaram. Uglavnom, Sad. kaži. Evo sad mi je palo na pamet kad si rekla taj milion. Jer kad zamišljamo taj cilj, jel mi ipak treba negde da imamo veru da to nešto može da se ostvari ili može da bude ono kao nešto što mi trenutno baš i ne možemo da poverujemo u to.
Mislim, toliko daleko kao recimo taj milion. Uh, Ako zamislimo da ćemo, odnosno da je naš cilj da imamo taj milion, potencijalno nije loše da dobacimo ni do 500.000, zar ne? Odlično je. Samo pitamo. Hoću da kažem da svakako sve ono što nam se javi kao neka želja ili zamisao nije slučajno, znači naše nesvesno prepoznaje da mi imamo potencijal za to. Samo dodatno, naravno, moramo da se naštelujemo na tu priču, tako da ne postoje nerealni ciljevi. Samo moramo Nereal... da se sklonimo sa puta, to hoćeš Jeste, da jeste, kažeš. jeste. Znači, nerealan cilj je ono, bukvalno ovako se zapitate, da li postoji neka osoba na planeti koja je ostvarila ovaj cilj? Da li postoji neki milioner na planeti? Pa naravno da ih postoji. Mislim, da li su to neki vanzemaljci, da li su to neki ljudi sa nekim, ne znam ti nija kakvim moćima? Pa ne, isti su kao mi svi. Tako da kad dođemo malo do ovog rašlanjenja, u suštini samo treba sebi da se sklonimo sa puta i baš kao što sam rekla, kad postavimo velike ciljeve, kao što je sad ovaj milion, nek sam ja krenula ka tom milionu, ali potencijalno super ću se osjećati i na ovih 500.000, za ne? Tako da šta god da vam je tema, pustite mašti na volju i naše unutrašnje biće, čim nam je ono poslalo ovako nešto da izgovorimo, zna zbog čega je to reklo i tako da slobodno. Mi smo ti koji stalno dalje, ali nije, ali kad pogledate što se tiče miliona, čini toliko ljudi to postiglo. Da vam kažem, švedska statistika govori o tome da su 95% milionera zapravo ljudi koji su self-made. Znači, ne da im je tata ili kogod od predaka ostavio to, nego su krenuli od nule. Ma da pređemo mi onda na bilion. Tako da, Da povećamo to. može, može, može. Može, evo, otvara nam se godina jedinice. Znači, ovo nam je zaok životu, ovde su akcije, ovde su novi poduhvati, tako da hvatamo bukvalno ono, brzi voz. Nema više usporenosti. Tako da pustite mašti na volju. Uglavnom, mogu veliki ciljevi, definitivno. Svi su ciljevi realni. Eto. Čak i ova putovanja u univerzum. Toliko ima letelice i toliko već kosmonauta leti, tako da i to je. Eto. Nekad nije bilo, nekad pre 100 godina nismo znali da, ne znam, da li je bio konstruisan i automobil, a evo sad imamo i rakete, imamo svašta. Tako. Onaj ko je to smislio, ko je smislio automobil i tako dalje, on nije rekao sebi pa ovo je nerealno. Sad ja da smislim nešto što će koristiti ljudima da im olakša život i da ih prevozi brže s jedne tačke na drugu. Zar ne? Tako da sve je realno. Eto. Ako nemate više pitanja, ako ste smislili vaše ciljeve, možda sad ćemo na putovanje i radit ćemo ovu transformaciju. Ja ću vas voditi posle ovog putovanja gde ću vas pitati za vaš cilj, koji je simbol kad nemate cilj, pa ćemo posle transformisati u simbol koji je u vašem umu kad vi imate cilj. Tako da, eto, možete da se spremite za putovanje. Ja ću malo samo vodicu da uzmem. Kad vam je ok, namestite se najudobnije moguće. Ako hoćete, ugasite kamericu. Ovaj deo transformacije i uvoda predlažem da radimo zatvorenih očiju. Jer onda pogasimo sve ono što nam može biti spoljni ometač i jednostavno smo prepušteni našem unutrašnjem vidu, našim osjećajima i povezujemo se sami sa sobom. Isključujemo svu ovu buku okolo. Sve što nije deo sadašnjeg trenutka, neka lagano ode od nas.
A mi se vraćamo unutra i možemo par laganih udaha na nos i izdaha na usta. I spuštamo sve što nije ok da bude ovdje i sada. Sve što nam više nije potrebno. Možemo i par udaha čiste bele svetlosti koja kao čistač dolazi do svake naše ćelije i nosi sve ono što više nije potrebno našim ćelijama ovdje i sada. Može još par udaha bele svetlosti. Neka pročisti svaki deo našeg bića. I izdahnite sve ono što je višak u ovom trenutku. I dozvolite da vidite kako su ćelije prosto pročišćene u čistoj beloj svetlosti, opuštene i spremne da nam pomognu na ovom putovanju, da uradimo sve što je potrebno, da dođemo do naših ciljeva, da kroz lakoću idemo kroz život i da se beskrajno radujemo svakom koraku i celokupnom putovanju kroz koje rastemo u jednu novu verziju sebe, u kojoj smo radosniji, ispunjeniji. Ostvarili smo ciljeve i beskrajno se radujemo i svim novim koracima i svim novim zamislima i ciljevima koje će ta nova odnosno persona, svojim transformacije večeras zaželeti isputanje koje će nam biti otvoren, da živimo sve svoje potencijale u potpunoj lakoći, radosti, uz veliku podršku na našem putu. Jer primetite samo kako smo ovako opušteni, izbrinuti i sigurni. I da se uvek nalazimo između dlanova izvora i oca neba odozgo i dlanova majke zemlje odozdo. I jedno i drugo bdiju nad nama, drže nam prostor, da smo potpuno opušteni, spremni za ovo putovanje. I potpuno puštamo u naše polje svu tu ljubav i podršku i od Oca neba i od Majke zemlje. I primetite kako ste opušteni,
i prepušteni, puni poverenja za sve ono što sledi, za sve ono što vam otac i majka šalju, za beskrajnu količinu ljubavi, podrške, nežnosti ka vama kao njihovom najomiljenijem detetu. I dozvolite da vas oboje okupaju tom bezuslovnom ljubavlju, tom ogromnom količinom radosti, podrške, hrabrosti, spremnosti da stanemo u svoje pune potencijale, da živimo sve ono što smo došli na planu naše duše, da uradimo, da proživimo i da vidimo sva iskustva koje smo dosad prošli kao putanju koja nas je dovela do ovog trenutka gdje smo sada, gdje smo porasli, gdje smo otvoreni dovoljno da primimo svoje izobilje ovog sveta i da osjetimo cijelim svojim bićem tu podržanost i to izobilje na koje imamo pravo samim rođenjem. I da svi ciljevi koje večeras pomislimo su nešto što nas raduje, što nas raste, što nas čini boljima, uspešnijima, zadovoljnijima. I što taj talas zadovoljstva i zahvalnosti možemo da širimo dalje i da menjamo ovaj svet, da ga kupamo ljubavlju, podrškom, zahvalnošću, slobodom, opuštenošću, svim svojim potencijalima i življenjem autentičnog sebe u svim segmentima našeg bića. Dozvolite da Otac neba i Majka zemlja sve te resurse koji su na dlanovima za nas pošalju nam u naš život, u naše polje, u našu 3D realnost, gdje živimo naše ostvarene ciljeve sa radošću, ljubavlju, lakoćom i činimo ovaj svet boljim mestom. I sada primetite kako sve ovo što dobijamo i od ozgo i od ozdo prosto preliva celo naše biće. Sve naše ćelije su prepune izobilja i mi to izobilje sada širimo skroz oko nas u prostoriju u kojoj smo, može i šire, u gradu u kom smo mestu. I slobodno pustite dalje
i van granice zemlje u kojoj se nalazimo. Neka ljubav, zahvalnost, podrška, sloboda, autentičnost, izobilje svih potencijala, neka se širi i dalje van naših država, van kontinenata, na celokupnu zemljinu kuglu. Primetite kako toga ima beskrajno, kako van naše planete ovaj talas svog izobilja putuje dalje u svemir, do drugih planeta, drugih sistema, galaksija i multiuniverzuma. Sada primetite kako dok sve to šaljete oko našeg polja postoji jedno zlatno jaje, jedan omotač koji će nam ovog trenutka pomoći. Odemo u atmosferu visoko van planete Zemlje, u jedan svetlucavi prostor u kome se nalazimo potpuno bezbedni i zbrinuti u našem zlatnom jajetu. I sada nam dolazi trenutak da se zapitamo, kad izgovorimo naš cilj koji smo danas smislili, pa izgovorite vaš cilj. Moj, na primjer, ja imam 1.000.000 eura. Doživite kakvu simboliku vidite dok to izgovarate. Sad, na ovom nivou, kad nismo postigli još uvijek ovaj cilj, kakav je simbol vas dok ste sa ove druge strane, dok cilj nije ostvaren? Da li vidite sebe u nekom položaju ili možda neku životinju ili neku sliku ili možda neki film, neku scenu, neke aktere? Da li čujete neke glasove? Imate neki osjećaj koji je dominantan? Sve što je deo tog simbola primetite, doživite ga iz svih uglića. Primetite kako izgleda, kakav se osjećaj javlja, šta čujete. Da li ima nekog mirisa možda? Ili neki ukus osjećate? Dok sebe doživljavate kroz ovaj simbol, upite sve te informacije. Kakav je tačno simbol iz one pozicije gdje još nemamo ostvaren naš cilj. A onda primetite ispred vas kako se nalaze jedna velika zlatna vrata, metalna, koja su fino izrezbarena. I vi znate da iza tih vrata se nalazi iskričava svetlost, potpuno zlatna,
u kojoj su svi potencijali, sve što smo ikada pomislili ili nismo pomislili da možemo ostvariti kao cilj, ali je to prosto prostor koji osjećamo da je prostor svih mogućnosti i svih potencijala. I naše je samo da se uputimo lagano do ovih vrata, da ih lagano otvorimo i kada prođemo njihov prag, doživite tu promjenu u prostoru svih potencijala, tu gdje je sve beskrajno moguće. Doživite sad koji ste simbol kada imate vaš ostvaren cilj. Šta vidite, šta osjećate okupani ovim potencijalima i ovom zlatnom iskričnom svetlošću. Samo primetite koji je simbol vas kad ste ostvarili ovaj cilj koji ste pomislili. Da li ste neka određena figura, da li vidite sebe u nekom položaju. Primetite osjećaje koji se tu javljaju. Da li čujete neke glasove s polja ili možda nešto sebi kažete. Da li se pokazuje neka scena možda ili neka životinja ili neki predmet. Uglavnom, osjetite svim čulima kako je to kada imate ovaj simbol onoga ko ste, kada imate već postignut ovaj vaš cilj. Primetite još jednom kako se osjećate. Da li ima nekog mirisa, ukusa, reči. Upite sve što je potrebno iz te slike duboko u vaše nesvesno. Jer ova je slika, ovaj simbol, sve što vidite i doživljavate je putanja ka našem cilju. I primetite još jednom kako se osjećate kad imate ovaj cilj. Šta je onda sve drugačije u vašem životu? Prosto pustite film od trenutka ostvarenja cilja na par nekih događaja u budućnosti, za mjesec dana od ostvarenog cilja, za godinu dana neki događaj. Koliko su događaji drugačiji kada imate taj ostvareni cilj. I prođite i dalje tom vremenskom linijom. Doživite kako je i posle par godina kada imate ostvaren ovaj cilj. Primetite šta je sve drugačije u vašem okruženju kad imate ostvaren ovaj cilj. I potpuno upite ovu sliku, ove osjećaje.
i ovu vremensku liniju, naše bliže i dalje budućnosti, koja se menja sa ostvarenjem ovog našeg cilja. I kada vam je ok, ponovo zamolite vaše zlatno jaje okolo da vas vrati dole odakle smo pošli, u naše divno 3D telo, u našu realnost, u našu sobu, na ovo druženje. Možete, ako vam je ok, da dodirnete rukama vaše butine, vaše telo. Možete da se zagrlite, da se setite gde ste. Izgovorite 3 puta u sebi vaše ime. I kažite 3 puta zemlja magnet i primetite dole te korenčiće koji idu do same srži planete Zemlje. I drugi put ćemo reći zemlja magnet i pustiti još jače korenčiće do zemlje. I treći put ćemo reći zemlja magnet i pustiti korenčiće skroz do jezgra planete Zemlje i povezati se sa svim tim potencijalima koje planeta Zemlja nosi i koji su nam potrebni da materijalizujemo sve ono što želimo da sprovedemo u svojoj 3D realnosti. I kako nesebično smo povezani sa tim resursima koji su nam potrebni za svaki naš cilj. I primetite kako je ta veza stalna i kako smo stalno povezani sa izvorom svega što želimo, sa svim potencijalima, sa svim mogućnostima, sa svim načinima koje nam nesebično planeta Zemlja daje da se realizujemo na one načine koji su nam najlepši, najlaganiji, najzabavniji i najradosniji. Da živimo ovaj život onako kako želimo, u svim segmentima i svim poljima ove 3D realnosti. I sada pošaljimo samo još malo zahvalnosti planeti Zemlji. Kroz isto to korenje za sve što nam je do sada pružila i za sve što je se ostvarilo kroz ciljeve u našem životu i za sve što živimo, ali i za ono što ćemo tek živeti i za što smo se otvorili u ovom procesu sada. Za sve naše ciljeve koji idu ka nama i mi ih primamo, da ih živimo, da menjamo svoju 3D realnost i da menjamo kako sebe, tako i ovaj svet oko nas, da ga činimo boljim
lepšim, radosnijim. A to svakako činimo tako što da svako od nas ovaj život živi onako kako želi, u lepoti, radosti, sreći, izobilju, ljubavi, slobodi. Što više toga imamo, više to možemo darovati svetu i činiti ga boljim i lepšim mestom. Ako vam je ok, spojite dlanove ispred srčane čakre, kao u položaju molitve kad stanemo. Malo protrljajte dlan od dlan, da otvorimo kironove čakre i onda lagano kružnim pokretima oko očiju, od spolja ka unutra, ka nosu. Napravite par kružnica oko vaših očiju i polako tu energiju još uvek zatvorenih očiju proširite kroz cijelo energetsko telo, kroz sve čakre. I kada ste spremni, ponovo vratite ruke na oči i otvorite ih kad ste spremni poput prozora i otvorite oči. Nadam se da ste lepo stigli u ovdje i sada. Ok, budni smo, super. Da li neko ima neko pitance ili možda da prokomentariše kakvi su se simboli javljali, kakav je osjećaj kad transformišete simbole i generalno kako se sada osjećate? Evo, mogu ja. Može, Marija? Imala sam poslovni poziv baš pred kraj meditacije, tako da sam morala da se javim. A, Dobro. da podelim šta se dešavalo. Kad si krenula na početku da govoriš o obilju, o izobilju, znači meni se u predelu stomaka u drugoj čakri kao da mi se proširila. Znači kako dišem, kao da je nekako bilo više vazduha. Mhm. Kako si nastavila, kako si drugi put krenula pominješ izobilje, meni se to isto desilo u trećoj čakri. Znači, kako sam udahnula, kao da se negde još nešto tu onako proširilo. Super. A onda kada smo zamišljali cilj kao kako izgleda sada, koji je taj sada simbol, meni se ništa nije javilo. Znači, ako gledam kao sada, sad ovog trenutka tu mi je baš bilo onako prazno, Mhm. ali kako, kao, to mi je negde bilo pravo. A čim pogledam malo kao u levo, tu sam već kao videla taj svoj Mhm. cilj kako se ostvaruje, taj svoj film. I onda kad si rekla da otvorimo ona zlatna vrata, e, interesantno, meni se pojavila livada puna cveća. Tako da onako Mhm. zelena trava, cveće, tako to je baš bilo interesantno. Kakav ti je I bio osjećaj dok ideš tom livadom? Da li je to tvoja livada? Da li ti pripada? Se osjećaš bezbedno, lepo? Šta je vezano za tu livadu? gledaj, onda kada si rekla da uđemo u tu livadu i to, onda je onako počeo da mi se odmotava taj moj film. Mhm. I bilo je radosno. Super. Am, eto, to je to. To je to kod mene.
Pa to je sasvim ok. Znači ti si dobila i, da kažem, čitav film i tu livadu. Inače, livada iz neke druge konotacije u NLP-u je neko naše sadašnje stanje i sadašnji doživljaj celokupnog našeg sveta. Mhm. Ovdje je bitno da si ostila tu radost. Znači, kao što sam spomenula, simbol ne mora biti nešto sad konkretno da vi vidite. Nekad može, ne znam. Golub se pretvori u tigra, šta god. Ali ne mora. Dovoljno je i da imate samo osjećaj, jer taj osjećaj je vezan za to postignuće cilja. Jednostavno i osjećaj je dovoljan simbol, ne mora ništa da se vidi. Kod tebe znači bila i plus ta livada, kažem iz neke druge konotacije NLP-a, livada postoji u slikama duše u NLP-u, što je doživljaj našeg sveta, ako se tu osjećamo lepo, ako je to neka ono, livada koja je zelena, još je puna cveća, daje nam osjećaj radosti, to znači da nam je to plodno tlo i da zapravo sve što se tu dešava je ono prostor u stvari beskrajnih mogućnosti. Nemamo nikakvih tu ograničenja i ničega da bi nam sad nešto sprečilo da se ne ostvaruje ono što želimo. Tako da je tebi nastala baš onako lepa simbolična slika. Da, da, da. I ovo što si rekla da ti se nije nalazio ispred tebe taj prvi, da kažem, simbol, ako sam dobro razumela, da ti je malo bilo tu sa strane, može da bude bilo gde u prostoru. Ovaj, bitno je da ti znaš da je to ta neka simbolika. I čak i to kad imamo prazninu, jer to je simbol nas, odnosno ta naša unutrašnja reprezentacija kad mi jednostavno sad nemamo taj svoj cilj ili ono, ne znam, onih naših čuvenih milion kako iz mozga itd. Možda se desi da samo imamo taj osjećaj praznine. Mislim, i to je ok. I to je osjećaj i to je opet simbol. Simbol je praznina svakako. Tako da sve je ok, sve ti se to pokazalo, samo jednostavno i svima nam je različito spakovano i svi smo, da kažem, različiti u tom nekom domenu, tako da verujem da evo, i svi koji smo ovdje bili imali smo različite doživlje, slike, simbole i tako dalje i da bukvalno ne postoji dve osobe na svetu koje imaju potpuno isto spakovano to u našem nesvesnom, jer naše nesvesno je pohranilo sve ono što su deo, da kažem, našeg iskustva, ono od rođenja pa do sada ovog trenutka, koliko god godina da smo zbrali, a s druge strane u tom nesvesnom tu su i naši nasleđeni obrasci ponašanja, tako da je to onako pozamašna kombinatorika i niko nema isto. Ali bitno je da u suštini kroz ovaj proces ti se pojavila i radost i drugačiji sigurno osjećaj nego na početku u odnosu na to kako si se osjećala kad si samo izgovorila cilj koji nije ostvaren i ovo sad što smo uradili. Ali super stvar je što zapravo transformacija je ono što bi rekli u jednom pravcu. Uradili smo je i sad će se samo pokazivati u realnosti kako se stvari slažu i u kom pravcu to dalje ide. Ako ste imali neke ciljeve, još da napomenem, koje ste vremenski ograničili, na primjer, ne znam, imam auto taj i taj u martu 2026. To je ok, ali uvek imajte poverenja u ono tempiranje nekih, da kažem, malo inteligentnijih polja od nas. Čak i ako to možda nije se ostvarilo u tom martu, ima razlog zašto se nije ostvarilo. Možda će se ostvariti za mjesec dana, dva ili šta god. Ali u svim ovim procesima mi zapravo napravimo sebi tu putanju i samo je pitanje trenutka kad ćemo uploviti u to poravnanje nas i cilja. Eto. A u međuvremenu možemo da se potpomažemo ovim divnim tehnikama koje smo do sad prošli ili nešto drugo šta god imate
na raspolaganju da jednostavno napravimo život onako kakav želimo, a do toga nas vode ostvareni ciljevi u raznim oblastima. Tako da, superiška. Marija, Lepo. imaš još nešto? To je to. Ok. Pa, Da li možda ima još neko nešto da pita, prokomentariše? Da li ima neke teme sa ovim? Da li ste doživjeli ciljeve, vidjeli ove simbole? Da vam je sve to bilo ok? I da li imate neki, da kažem, doživljaj drugačiji sad, odnosno kakav je ovaj doživljaj sad kad imamo ovaj simbol ostvarenog cilja? Da li se nešto menja u vašem unutrašnjem osjećaju? Samo nešto ovdje da vidimo. Aha, doživjela sam i Marina, super. To i jeste poenta, da. Jednom kad doživimo taj osjećaj, definitivno menjamo svoju realnost. Jer tako i cilj prepoznaje nas, jer smo i mi prepoznali kakav je osjećaj kad ga imamo, tako da smo meč. Samo eto, dopustit ćemo procesu da vidimo kad će se odigrati i tako. Ako nemate neka dodatna pitanca i komentare, ja bih samo podelila još ovih par informacija vezano za sam program, pošto ove vežbice koje delim sa vama ovdje su deo programa koji je pod nazivom S lakoćom do ciljeva. Program je osmišljen tako da isto imamo ovako uživo druženja na Zoomu. Prolazimo i učimo ove tehnike nalik ovima što smo ovdje radili. Ovo je samo da kažem neka ilustracija svega toga što se radi na programu, ali zapravo skup je različitih tehnika koje sam ja u nekom svom dosadašnjem iskustvu da kažem testirala sama sa sobom i sa klijentima i što mi je davalo super rezultate. Tako da sam rešila da na jednom mjestu izdvojim razne te prakse koje su onako dale rezultate i da podelim sa nekim većim brojem ljudi. Tako da sam se odlučila da bude na ovaj način program. Zoom druženja gde zapravo evo na ovaj način isto otvoreno možemo da komuniciramo, da radimo i ovaj neki, kažem, teoretski deo, praktični. Također je predviđeno i uvežbavanje tih tehnika, jer zapravo cilj je da cilj mog programa je da budete osposobljeni da radite na vašim ciljevima čim uvežbate ove tehnike i dobijete ih na samom programu, da ih radite koliko god želite i kakve god želite ciljeve da ispunjavate dalje uz pomoć njih. Tako da je to nešto, da kažem, bezvremensko, što radi bez ograničenja, koliko god putalite da to ponavljate. I generalno ideja je da se dosta praktično radi, baš zato da polaznici budu potpuno uvežbani u svemu što treba da urade, kakve god da su transformacije i kako god da je, da kažem, sama ta dinamika procesa, da se potpuno to usvoji, da onda sutra možete samostalno da radite i da pomognete nekim vašim bližnjima, da ih sprovedete kroz taj proces, da i oni dođu do ostvarenja ciljeva. A u stvari to je na ovaj način brzo i lako, zato što definitivno aktiviramo sve strukture našeg podsvesnog uma da nas što lakše i što brže dovedu do naših ciljeva. Tako da je zato program S lakoćom do ciljeva. Ja sam za ovim tehnikama isto tragala u nekom svom periodu života gdje nije mi bilo baš tako sjajno i bajno i nekako sam od detinjstva imala neku težinu u raznoraznim situacijama i
Jednostavno sam usput tragala za rješenjima i evo kroz ovaj program bit će puno toga što definitivno je vredno da transformišete sebe i da primite realnost koju želite, na koji god način želite. Tehnički će biti ova Zoom druženja, da, predviđeno je 5 nedelja po 2 viđanja sa svim ovim i uvežbavanjima i praksama i postojeće jedna zatvorena Vibre grupa gdje naravno smo međusobno u kontaktu da delimo naše iskustva, sve nedoumice, pitanja i naravno kroz ceo program tu sam ja. Drugačije nego ovako na ovim javnim webinarima, naravno. Radimo i na vašim ličnim temama, tako da je drugačije, posvećenije i tako dalje. Gde je zapravo, evo i kod ovih ljudi koji imaju temu ovako javno da istupaju, ali ovo je ipak javni snimak u tim zatvorenim grupama će drugačije se funkcionisati, tako da zapravo iz svih uglića pomažemo šta god da je potrebno. Ja sam ovih tehnika NLP-a imam dodatnih tehnika koje su uvršćene u program. Deo sam ovdje podelila sa vama, ali mnogo više i sadržajnije u samom programu. Uglavnom, eto, ako se neko prepoznaje i vidi vred u ovome i želi da sebi, da kažem, doprinese na taj način da dobije lakoću ostvarivanja ciljeva, da postoji način i put i ovdje ste da dobijete informaciju, tako da to je već nešto kao pokazatelj da definitivno vas je nešto dovelo do ovdje, da ste tragali za rješenjima i ko traži naći, kako kažu. Cena programa je 150 eura i program kreće 15. januara, malo dok nam prođu ovi praznici, tako da do 15. januara su prijave. Prijave možete slati meni na moj mail koji je katarina80m@yahoo.com ili ukoliko ste u grupi možete i na mobilni, kako god. U svakom slučaju možete na bilo koji od ova 2 načina. Za sve one koji se opredele što se tiče programa da sa nama ostalima krenu na ovo putovanje od 15. januara, ukoliko se opredelite od danas u narednih 48 sati, imate bonus sesiju sa mnom 1 na 1 koja nije vezana za temu ciljeva, možete bilo šta trenutno što vam je aktualno. Ja bi onda radila 1 na 1 sesiju kao gratis ka onima koji se brzo opredele. Za sve druge također ukoliko niste možda u Vibra grupi i želite na neki način da vam dopremim materijale dodatne koje sam delila na ovim prethodnim webinarima, možete mi ovdje u chatu sad ostaviti kontakt podatke u smislu maila, pa bi vam ja poslala isto jedno energetsko putovanje koje je vezano za punjenje resursima, koje možete da koristite bilo kao uvertiru za ove procese transformacije, bilo samo eto kao jedan energetski reset. To je nasnimano možda nekih 10 minuta, tako da možete da imate na telefonu, zgodno je audio snimak i da koristite kad vam je želja. Tako da je to eto dodatni poklončić za one ljude koji su odvojili i prostor i vreme i energiju da budu na webinarima. Mislim da sam rekla sve što sam naumila. Ne znam da li ima još nekih dodatnih pitanja i komentara. Bilo neka pitanja vezano za ovo što smo večeras radili, bilo za program, šta god. Ako ima nekih pitanjica, tu sam. I bit ću, evo kad završimo webinar, narednih sat vremena
slobodno ako neko želi da se iskomuniciramo van programa, slobodno možete mi pisati, pa ćemo se čuti ili dogovoriti za termin ako baš ne možete u narednih sat vremena. Eto. Ako nema nekih komentara, ja bih vas onda pozdravila. Hvala puno. Bilo je Da. svaki naš susret je bio jako interesantan. Hvala Zorice. I nešto mi je novo donio, definitivno. Da. Pa mi smo ovdje da samo putujemo u novo. Nema, mislim, mi smo ljudi koji smo se rešili da menjamo svoje ruho. Svako malo. Tako Da, da uzbudljivo je putovanje, uvek nešto novo otkrijemo, ali eto, zato smo tu. Nije nam svakako dosadno. Drago mi je hvala. da ti doprinosi. Da, Ovaj, ovi svi procesi, kao što sam rekla, možete ponavljati ponovo. A evo ova večerašnja vežba mislim da je baš krajnje jednostavna. Samo jednostavno malo se moramo umiriti naš um i dozvoliti da nam izađu ovi simboli, a onda proces je onako brz i po meni jednostavan, ali kao i sve u životu, najvrednije stvari su stvari zapravo jednostavne. da, A da. mi smo ti koji mnogo znamo da zapetljamo i kako kaže naš narod, da zakukuljimo i zabumuljimo i onda ne znamo da smo došli ili smo povoli. Ali uglavnom mozak isto radi na vrlo jednostavnom principu i ovo sad što vidimo, neki simbol ili doživimo i tako dalje, u stvari je krajnje jednostavno i sve što je spakovano kao neki vid informacije spakovano je na te neke simbolične načine u našem umu. Tako da su ove tehnike, iako deluju ovako malo kao neka varijanta igranja, u stvari jako duboke i transformacije su velike, jer su duboko u našem polju i našem nesvisnom. Tako da eto, radujem se i da javljate za neke otvorene ciljeve, već neki ljudi sa svašta što povaralo. Otkad sam ja krenula da radim sa ovim još od prvog webinara, tako da baš se radujem. I eto, pišite, nadam se i vaši ciljevi će se zahuktati da se realizuju onom brzinom koja je najbolja za naše dobro i za dobro svih koji su uključeni u to. Pozdravljam vas još jednom. Hvala vam na izvoljenom vremenu, A, energiji, na tome što se menjate i što time menjate ovaj svet. To mi je posebno drago. Pozdravljam vas, pa evo u kontaktu smo, ako niste u Viber grupici, priključite se, nisam sigurna za Marinu, za Katicu znam, nisam sigurna tačno za Jesam, Marinu. jesam. Jesam. Bravo. Hvala ti puno. Ok, ok, kačit ću sad i neke materijale sa mog YouTube kanala, to sam isto dobila nalog još letos da neke kratke videe snimam. Tako da mislim da će vam i to doprineti. I evo, ko se bude odlučio, družimo se od polovine januara dok malo prođe na praznici i onda idemo punom parom nekih skoro mjesec i po dana otprilike i eto da usvojimo ove nove veštine i da idemo kroz život lako. To je to. Pozdravljam vas puno, dragi ljudi. Lepo se odmorite, lepo spavajte i evo sutra da se pripremimo za ulazak u ovu fantastičnu 2026. godinu. Ja bih vam preporučila i da malo uzmete neki papir i olovku i ispišete šta god vam padne na pamet od ciljeva. Rekli smo nema nerealnih, tako da radite bar taj jedan korak za start, pa onda ove tehnikice možete primjenjivati kasnije.
Eto, želim vam srećnu novu godinu i neka bude najlepša i najbolja u svim poljima do sada, da nam donese sve ono što do sad nismo imali ostvareno, da nam se otvore svi putevi i da iskoristimo sve svoje potencijale, da napravimo život kakav želimo, jer svi to zaslužujemo, ali baš, baš svi. Tako da ljubim vas puno i evo, do nekog narednog druženja. Ostajte mi srećni, zadovoljni i uživajte u ovom izobilju i u ovoj divnoj planeti koju smo došli da iskusimo sa svim njenim čarima. Grlim vas dušom i lepo mi odmarajte i kreirajte novu godinu. Ćao!